Sinu mafaranga ari muri ivyo yarazo ngo tuzohoberana na Yesu kandi tuzasangira nawe imibabarira tumaze ariko wabisizana Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mongera Amen. Bongo ari imbango isi irananiye none nzagusaba imbaraga warangiza ukicara imbaraga ntawe utazigira ushobora kuba ufite imbaraga mu burozi cyangwa mu usanga ariko kila mtu yote ana nguvu. Haleluya. Haleluya. Aho ikindi numvise ushobora kuba utazutse mu kanisa ariko uzutse hanze yego ibyo birahari ya ariko saba Imana imbaraga zo kuzarangiza urugendo tuzahorana na Yesu. Tunapeana pole kwa watu ambao wote wamegonjwa. Tumekosa hata yule ambaye tutamtembelea wala tuache. Tukaamua kuwaombea hapa katika maombi ya asubuhi. Tumewaombea wamama, wameombea hata na sisi. Kwa hiyo Mungu wa mbinguni awabariki na awaponye. Tunapeana labirambi kwa watu ambao wamekosa ndugu zao. Mungu awaimarishe na awape nguvu. Tunataka kusoma neno la Mungu na tutaenda haraka.
Acheni watusaidie kusoma neno la Mungu. Benjamin alisomea changu niwiuta. Benjamin atusaidie, wala mwingine yote anaweza kusoma. Sura 2 na aya 3 soma kuri 3 wa 2 ibice 2 3 no kuri 4. Udifatanya nanjye Yego. Kwihanganira imibabaro uko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo Yesu. Ntawaba umusirikare kandi ngo yishire mu z'ubugingo babakinejeje bamwandikiye umusirikare. Kandi subiramo. Udifatanya nanje kwihanganira imibabaro uko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo Yesu. Ntawaba umusirikare kandi ngo yishire mu z'ubugingo abakinejeje uwamwandikiye umusirikare. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Swahili soma. Shiriki katika mateso kama mwanafunzi wa Kristo Yesu. Mwanajeshi vitani hajishughulishi na shughuli za maisha ya kawaida ili aweze kumpendeza mkuu wa wanajeshi. Amen. Soma leo Timotheo wa mbele 6:12. Timotheo wa kwanza 6 na mstari wa 12. Udirwana intambara nziza yo kwizera usingire ubugingo buhoraho. Ubwo wahamagariwe ukabwaturira kwatura kwiza imbere y'abahamya benshi. Amen. Subiramo. Udirwana intambara nziza yo kwizera usingire ubugingo buhoraho. Ubwo wahamagariwe ukabwaturira kwatura kwiza imbere y'abahamya benshi. Amen. Udirwana intambara nziza yo kwizera usingire ubugingo buhoraho. Naho cyane. Piga mbio kadiri uwezavyo katika shindano la mbio za imani. Ukajipee tuzo la uhai wa milele uliolitiwa wakati ulipokiri imani yako mbele ya mashahidi wengi. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tubane masakanya gatoya. Tuweni macho kwa muda mfupi. Abo tumuze gutinda. Hatutakuja kukaa. Natekereje ko tuganira amagambo y'Imana. Nimefikiria kuwa tuongelee mambo ya Mungu. Ari muri iki gitabo cha Timotheo, ambayo maneno yanayopatikana katika kitabu hiki cha Timotheo. Kwani narasomye sanga Timotheo wanditse urwandiko ni Paulo. Yule aliyeandika nyaraka hii ni Paulo. Paulo ni wandikiye Timotheo. Paulo ndiye amemwandikia Timotheo. Karako Paulo ni wazashije Timotheo ubutumwa bwiza. Maana Paulo ndiye amemzaa Timotheo kwa Injili takatifu. Kana kesho dusanga amwita umwana wiwe. Pia mara nyingi huwa tunakuta akimta mwana wake. Amandikira no rwandiko akamwandikia hii nyaraka ashaka kumukomeza. Alikuwa anataka kumuimarisha. Alikuwa ameitwa kiwa mdogo sana. Kuna mahali amemwandikia kusiwe uwe kielelezo. Tena alimwandikia ili aimarike kwa kuongoza kanisa. Ameongoza akiwa mdogo. Lero yamandikiye ikintu cyambere yamandikiye yamubwize kwirinda amagambo y'imfabusa. Kitu cha kwanza alichokimwandikia, amemwandikia akimwambia ujilinde mambo ambayo si ambayo mambo ni mambo ya upumbavu. Amagambo atarayima. Mambo ambayo si ya Mungu. Biblia yafita kuna magambo ya Mungu. Biblia inasema ni mambo ya upumbavu. Akarimo chubaro ch'Imana. Ambayo hayana utukufu wa Mungu. Akarimo kunezeza Imana. Ambayo hayamo ndani kumpendeza Mungu. Asakanga mubwira kwirinda intongani. Pia akamwambia kujilinda mzozano. Asakanga mukangurira kwitanga amaramaje. Akamwambia ajitoe
kwa bidii. kwitanga amaramaje ujagakiza. Akamwambia ajitoe kwa wokovu akiwa na bidii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Arero na magambo tumaze gusoma, haya mambo tunayotoka kusoma avuga hejuru y'umusirikare mwiza wa Kristo. Ni nawo mutwe w'ijambo. Anaongelea kuhusu askari mwema, na ndiyo kiini cha neno. Kuba umusirikare mwiza wa Kristo. Kuwa askari mwema wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Aha tusanga muri rwanda rwa Timotheo. Hapa tunakuta katika nyaraka hii ya Timotheo, Paulo yagereranije umukristo n'umusirikare. Paulo maanisha mkristo kama askari. Anaonekana amugereranya n'ubuhinzi. Akaongeza kulinganisha mkristo kama mlimaji. Arasakane amugereranya n'umuntu uri mu marushanwa. Akamlinganisha tena kama mtu ambaye mwenye yako kwa mazoezi. Iyo yageze aranamubwira ngo umuntu uri mu marushanwa, kamwambia mtu ambaye yako kwa mazoezi, ndio atarushanijwe kuko bitegetswe. Asipofanya mazoezi kama jinsi inavyoamriwa, anashobora guhabwa ibihembo. Hawezi kupewa zawadi. Yaani arushanijwe mu mikino. Akiwa kwenye mazoezi ya mchezo, azanye mikino akayishika mu marushanwa. Akileta mchezo, akileta michezo kwenye mashindano. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kwa nini Paulo anagereranya umukristo? Hivyo ndivyo Paulo aliendelea kumfananisha musirikare. Amemulinganisha na askari. Ndio anamugereranyije n'umuntu uri mu marushanwa. Amemulinganisha kama mtu ambaye wako kwa mashindano. Anamugereranya n'umuhinzi. Tena kamlinganisha kama mlimaji. Ariko turavuga hejuru y'umusirikare mwiza wa Kristo. Lakini tutaongelea kuhusu askari mwema wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Dusanga Biblia ijambo ry'Imana, tunakuta Biblia neno la Mungu rigereranya ubukristo k'umuntu uri ku ntambara cyangwa se ku rugamba. Inalinganisha Mkristo kama mtu ambayo yuko kwenye mapambano. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ubuzima bw'Umukristo, maisha ya Mkristo, yaani Mkristo ni umuntu uri ku rugamba, ambayo ni mtu ambayo yuko kwa mapambano. Ni ubuzima bw'intambara. Anaishi kwenye maisha ya mapambano. Kandi ubuzima bw'intambara ni bw'abasirikare. Tena maisha ya mapambano ni maisha ya askari. Abasirikare nibo baba ku rugamba. Askari ndio ambao wanastahili kuwa kwenye mapambano. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Niyo mpamvu leo twasoma ijambo ry'Imana. Ndio maana tumesoma maneno ya Mungu. Ngo uzurwana intambara nziza yo kwizera. Inasema pigana vita vyema vya imani. Iri ni jambo likugaragariza neza yuko umukristo ari ku ntambara. Hii ni maneno yanadhihirisha kwamba Mkristo yuko kwenye mapambano. Kandi muri yo ntambara nziza yo kwizera, tena hiyo vita nzuri ya imani, icyo turwana guharanira ni kihe? Kile tunachopigania ni kipi? Turwana gusingira ubugingo buhoraho. Tunapigana tukitaka kuyashikilia uzima wa milele. Turwana kugira ngo tutagira ikizinga mu Kristo bwacu. Tunapigana ili tusiwe na shida katika Ukristo. Turwana kugira ngo tutagira umugayo imbere y'Imana. Tunapigana ili tusiwe na mambo ambayo yatasababisha Mungu atugairi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umukristo rero kumusirikare uri ku rugamba, Mkristo kama askari ambaye yuko kwenye mapambano, icharwanira ni ico ngicyo. Kile anachokipigania ni hicho. Hari umuririmbyi umwaririmbye, kuna mwimbaji amewahi kuimba, aravuga njyewe ndi Mkristo, akaimba mimi ni Mkristo kandi ni mutabazi, tena mimi ni msaidizi mu ntambara ndasana n'ibyaha. Katika vita napigana na dhambi. Tiwasingira ubugingo buhoraho, hawezi kufikia uzima wa milele utarwanije icyaha muri wewe, bila kupiganisha dhambi ndani mwako. Tiwasingira kuba udafite umugayo imbere y'Imana, hawezi kufikia kuwa mtu ambaye ni mkamilifu mbele ya Mungu, utirinda ibyaha, bila kujilinda dhambi. Tiwasingira kutagira umugayo imbere y'Imana, hawezi kushikilia kuwa mkamilifu mbele ya Mungu, ugatinya icyaha, bila kuogopa dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo umusirikare mwiza wa Kristo, kwa hiyo askari mwema wa Kristo, arwana intambara nziza yo kwizera.
anapigana vita vyema vya imani. Ibi byose nibitugaragariza yuko ubuzima bwa Kristo ni ubuzima buri mu ntambara. Haya yote ndiyo yanatudhihirisha kwamba maisha ya Kikristo ni maisha ya vita. Kandi ni wa Kristo. Wewe si askari mwema wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana tunaganira umusirikare mwiza wa Kristo. Tutaongelea kuwa askari mwema wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tusanga hari amagambo Yesu yigeze kubwira abigishwa biwe. Kuna mambo ambayo Yesu amewahi kuwaelezea wanafunzi wake. Abahamagara. Alipowaita. Yarabahamagara kugira ngo musige byose muze mukurikire. Aliwaita akawaambia acheni yote kujeni mnifuate. Yarababwiye ngo muzane inka. Hawajawaambia mlete ngombe. Ndetse basize abana n'ababyeyi n'amatungo yao. Wameacha watoto na wazazi hata na mifugo yao. Ibukana Petero yabwiye Yesu ko twebwe twasize byose tukagukurikira. Kumbukeni mahali Petero amesema tumeacha mambo yote tukakufuata. Wese tuzahabwa iki ubwami bw'Imana. Kwa hiyo tutapewa nini katika ufalme? Icyo Yesu yahamagaye nta kintu na kimwe bafite. Hapo Yesu aliwaita wakiwa hawana kitu chochote. Wagera hantu alipofika mahali icyo yari yegereje igihe cyo kubambwa. Alikuwa anakaribia wakati ya kusulubiwa. Yarari mu rugamba rwo kubambwa. Alikuwa kwenye vita ya kusulubiwa. Agarana ngo umuntu ufite umwitero wiwe. Akawaambia mtu ambaye ana nguo. Cyangwa se umuntu ufite ikoti ngiye wala mtu ana suti yake. Arabanga igihe kirageze. Kawaambia nyakati imefika. Yuko yagurisha iyo koti akagura inkota. Ili auze hiyo suti anunue panga lake. Kubera impamvu y'intambara. Kwa sababu ya vita. Yashaka kubabwira yuko ubuzima bwa Kristo ari ubuzima bw'intambara. Alitaka kuwanenea maisha ya Kikristo ni maisha ya vita. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu ni keshi yabwiye abigishwa biwe. Yesu ni mara nyingi amewanenea wanafunzi. Arabwira ngo mukanguke mu maso musenge kugira mutagwa mu moshi. Akawaambia iweni macho msianguke kwenye dhambi. Petero na Yohana na mgenzi wiwe yakwabwiye. Hawa alikuwa Petero na Yohana na Yakobo alikuwa kiwanja. Yaani yarabwiye ngo mvuke murwani mutagwa mu moshi. Yaani amewaambia amkeni mpigani msianguke kwenye dhambi. Ngono ubuzima bw'intambara Yesu yaciyemo. Hiyo ni maisha ya vita Yesu amepitia. Sigura Mkristo wese ni umuntu uri mu ntambara. Inamaanisha kwamba Mkristo yoyote ana maisha ya vita. Usanga Yesu ni keshi yagwanye na Satani ndetse n'abadayimoni. Tunakuta mara nyingi Yesu amepigana na shetani na pepo. Yesu yagaragajwe na Satani amaze imisi 40 mu. Yesu amejaribiwa na shetani akiwa kwa siku 40 kwenye maombi. Ariko ntabwo yamutinya ahubwo yaramwegereye kubera ko yari mu buzima bw'urugamba. Hata muogopa bali amemkaribia kwa sababu alikuwa kwenye maisha ya vita. Aramutera rimwe kabiri gatatu. Akampiganisha mara 1 2 3. Ariko Yesu aranesha. Lakini Yesu ameshinda. Kuitirima na mashimizi na Pigeni makofi kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Icyo rero ni bitugaragariza yuko ubuzima bw'Umukristo ni ubuzima bw'intambara. Hayo yote ndiyo yanatudhihirisha kwamba maisha ya Mkristo ni maisha ya vita. Kandi intambara turwana ni iyi. Tena vita tunazopigana ni zipi? Kubera icyo buri ivyo yavuze ngo njyewe ndi Mkristo mu ntambara gasana n'ibyaha. Kwa sababu kuna mwimbaji ameimba kwamba mimi ni Mkristo kwa vita napigana na dhambi. Nuko se hatara abadayimoni. Ni kwa sababu hakukukuwa madimoni. Nuko se hatara mapepo. Ni kwa sababu hakukukuwa mapepo. Nuko se hatara abantu bisi bogwanya abandi. Ni kwa sababu hakukukuwa vita tofauti. Kubera ikatabuze ngo ndasana na mapepo. Sababu gani hakusema mimi napigana na mapepo? Ariko yaravuze ngo ndasana n'ibyaha. Lakini amesema napigana na dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa bivuga intambara dufite inamaanisha vita tunayo wewe nk'abasirikare ba Kristo. Sisi kama waaskari ya Kristo. Cyangwa se abasirikare beza ba Kristo. Kama waaskari wema wa Kristo. Intambara dufite ni intambara yo kurwanya icyaha. Vita tunayo ni ya kupiganisha dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni nawe Yesu yabwiye abigishwa biwe. Ni kuna mahali Yesu amewaambia wanafunzi wake. Aravuga ngo mutinye icyabasha kwica umutima kikazawujana. Akawaambia mufie kile ambacho kinaweza kikaua moyo wenu ambayo kitawabeba Gehenna. Kutuko mwatinya ikiza kikica umubiri. Kuliko kuogopa kile ambacho kinaua mwili. Ikica umubiri ntacyo gitwaye. Kinachoua mwili
haijalishi. yani urugamba rw'umubiri Inamaanisha vita ya kimwili, intambara ubona zabasha kugukora ku mubiri, vita ambazo umeona zinakugusia mwili. izo ntabwo zisigura yuko utazongera kubeho. Hiyo haimaanishi kwamba hautaongeza kuishi cyangwa utonesha wala hautashinda. wibuke yuko Yobu, Kumbukeni Yobu, Satani yaraje amusaba Imana, shetani amekuja kumuomba kwa Mungu, aramubwira ngo Yobu uriya muntu ameze neza, akamwambia Ayubu yeye yuko vizuri, kuko Imana yarimubwiye mbese uvuye Satani, kwa sababu Mungu alikuwa amemuelezea wewe unatoka wapi shetani. Satani akamwambia mwisi kwizerera no kwitambagira, Shetani akasema natoka kuzurura katika ulimwengu, vuye mwisi gushaka abanyantege, natoka ulimwengu kutafuta wadhaifu, ndi mwisi ko nazerera ko ndashaka abanebwe, nimo katika ulimwengu nikitafuta wenye wadhaifu kugira ngo bankore ili wanitumikie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ijambo ry'Imana zaitubwira, Neno la Mungu linatuambia uko Imana igenda izerera cyangwa se yitegereza mu itorero, jinsi Mungu anaendelea kuchunguza katika kanisa. igenda ishaka umuntu uri mu buzuku, Mungu anatafuta mtu ambaye yuko kwa uamsho, umuntu yishaka mtu ambaye anatamani Mungu kugira ngo umukoreshe, ili amtumie kwa kumtumikia Mungu. na Satani nawe Na shetani pia ubwo yagenda gazerera ashakisha abanyantegeke, anatembea akizurura akitafuta wadhaifu, ashakisha abantu b'urugambo, akitafuta watu ambao wanatetana, ashakisha abantu badakomeye mu by'Imana, akitafuta watu ambao hawajaimarika katika mambo ya Mungu kugira ngo bakoreshe, ili awatumie. none ahura n'Imana. Akakutana na Mungu. Imana yamwe bose babonye umukiranutsi wanje Yobu, Akamwambia, je, umemwona mwenye haki mtu wangu Ayubu? aramubwira ati yego namubonye. Sema ndiyo, nimemwona. Wamubonye ute? Umemwona vipi? Nabonye avyibushe, nabonye afite n'ibintu byinshi, Nimemwona akiwa vizuri, akiwa na mali nyingi, kandi ibyo nivyo bimutera kuba umukiranutsi. tena hayo ndiyo yanasababisha awe mwenye haki. Imana yamubwira ati oya, ntabwo ariko bimeze, Mungu akamwambia, la, si hivyo, genda ukore ku butunzi bwe bwose. endeni uguse mali zake. Aragenda akora ku butunzi bwe, Akaenda akagusa mali zake, akora ku bana, akagusa hata kwa watoto, agera n'aho akora ku mubiri we. akafika kiwango cha kugusa hata mwili wa Ayubu. Yobu akomeza kwizera kwiwe, Lakini Ayubu akaendelea kumwamini Mungu, Yobu akomeza kurwana intambara yo kwizera, akaendelea kupigana vita vizuri. Yobu arinda agakiza ke. Ayubu akachunga wokovu Niyo wake. mpamvu tusanga ijambo ry'Imana rivuga, Ndio maana tunakuta neno la yaravuze Mungu ngo ibyiringiro zanje amesema, tumaini langu ngo nzabimanukana, nitashuka nayo, ngo mbigerane kuzimu, ifike nayo kuzimu, ngo kandi nzabizukana. tena nitafufuka nayo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ngo yakoze ku mubiri we, Shetani amegusa mwili wake, yahuye n'intambara, amekumbana na vita, ariko ntacyo zabasha gutwara ubuzima bw'ubugingo bwiwe. lakini haitagusa nafsi yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Rero bivuga ngo intambara dufite Inamaanisha vita tunayo ni intambara gukura ku Mana, ni vita inayotoka kwa ni Mungu, intambara yatumuroga, ni vita inayosababisha uwe ni mchawi, intambara gukura mu busabane bwawe n'Imana. ni vita inayokutoa katika uhusiano wako na Mungu. Iyo niyo ntambara dufite nk'abasirikare beza ba Kristo. Hiyo vita tunayo kama wasikari wema wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Biblia ijambo ry'Imana ryavuze, Biblia neno la Mungu imesema, Paulo rero yandikira Timotheo nk'umusirikare mwiza wa Kristo, Paulo amemwandikia Timotheo kama askari mwema wa Kristo, aravuga ngo ufatanya nanje kwihanganira imibabaro, uambatane nami kuvumilia shida na taabu, kuko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo. kama inavyostahili askari mwema wa Kristo. Ntawaba umusirikare kandi ngo yishyire mu by'ubugeni. Hakuna anayeweza kuwa askari na tena ajiweke kwa mambo ya nyakati hii, ngo abakinejeje uwamwandikiye umusirikare, na aweze kumfurahisha mkuu wa jeshi ambaye amemwandikia kuwa askari. ntawaba umusirikare Hakuna anayeweza kuwa askari ngo yongere agire ibindi bintu ahugiramo, anaweze tena kuwa na mambo mengine ambayo yanamzumbaza, ngo abakinejeje uwamuhamagaye, na aweze kumfurahisha mara tena yule aliyemwitia kuwa askari. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hariho guhamagarwa, Kuna kuitwa, hakaba no gukora ibyo usabwa gukora.
na kufanya yale ambayo unastahili kuyafanya, umeombwa kuyafanya. Bwana Yesu asifiwe. Paulo anamwandikira, Paulo akamwandikia ari umusirikare mwiza wa Kristo ambaye ameitwa, azakora ivyo agomba gukora, anafanya yale anayostahili yani kufanya, akora ivyo ategerezwa gukora, anayafanya yale ambayo yako kwa jukumu zake za kufanya, akora icyo yahamagariwe gukora, anafanya kile ambacho ameitiwa kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Leo nawe biragusaba kuko witekerezaho ngaho, Inastahili na wewe ujifikirie hapo. amen. Amen. Urebe niba hari ukora icyo wahamagariwe gukora, Utazame kama unakifanya kile ambacho umeitiwa cyangwa urebe kufanya, niba warahamagawe, okay? wala utafakari kwamba umeitwa. Icyambere ushobora kuba utarahamagawe, Cha kwanza unaweza ukakuwa bado umeitwa, ukaba utawukora icyo utegerezwa gukora, wala haufanyi kile ambacho unastahili kukifanya. utarahamagawe ntiyo menye icyo agomba gukora, Yule ambaye hajaitwa hawezi kujua wala kutambua kile anaweza kufanya, ariko uwahamagawe lakini yule ambaye ameitwa azi n'icyo agomba gukora. anajua na kile anapaswa kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Muri ubuzima bwacu bwa Kristo nk'abasirikare, Katika maisha hii ya askari kama askari wa Kristo, hari ibyo twahamagariwe gukora, kuna yale tumeitiwa kufanya. ntabwo ari byose twahamagariwe gukora. Si mambo yote tumeitiwa kufanya. Aranasomye ijambo ry'Imana riravuga, Kuna mahali nimesoma neno la Mungu ikasema, rero byose turabyemeye, ikasema kwamba yote tunayakubali, ariko byose siko bidufitiye umumaro, lakini si yote yana mafaa kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hari ibyo twahamagariwe gukora, Kuna yale tumeitiwa kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ntukabeho usa naho byose ujemerewe kubikora. Usiishi maisha ya kwamba unakubaliwa mambo yote kuyafanya. Twahamagariwe gukorera Imana, Tumeitiwa kumtumikia Mungu. niyo mpamvu Paulo yakamuhugurira amubwira ngo urwanye intambara nziza yo Ndio maana kwizera. Paulo alikuwa akimuitia Timotheo kwamba pigana vita vyema. Urwanye intambara nziza yo kwizera, Pigana vita vyema vya imani. kandi niyo ntambara nziza yo kwizera Tena hiyo vita vyema vya imani, ukora icyo wahamagariwe gukora. tena ufanye kile ulichoitiwa kufanya. Yari yahamagariwe kubwiriza abantu ubutumwa bwiza, Wameitiwa kuhubiria watu injili njema. kandi Paulo yarageze igihe cyo kugenda kuko igihe cyo gupfa cyari kigeze. Paulo tena alikuwa anafikia muda wake wa Yumva kwenda, yuko afite ideni asize, akasijisi ndani mwake kwamba ana dini ambaye ameacha. asakabwira Timotheo ngo uzakora iyi mirimo, Akamwambia Timotheo, fanyeni kazi hizi, uzarwanye intambara yo kwizera, upigane vita vya imani, nurangiza ukora icyo wahamagariwe. alafu ufanye kile ulichoitiwa. Umuntu nakora kuri mugenzi we, Mtu amguse ndugu yake kwa kuri mugenzi wawe, mguse yule anaye karibu na wewe, umubwire ngo kora icyo wahamagariwe. mwambieni kwamba fanya kile ulichoitiwa. Kora icyo wahamagariwe n'Imana gukora. Fanya kile ulichoitiwa na Mungu kufanya. Noneho rero ibyo urayikora, Kwa hiyo yale unayoyafanya, niba ari byo wahamagariwe, kiwa ni yale umeitiwa, niba ari byo wahamagariwe, kiwa ni yale umeitiwa, komeza ubikora. endelea kuyafanya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kandi niba wumva atari byo wahamagariwe, Tena ukijisi kwamba si yale umeitiwa, hindura ukora ibyo wahamagariwe. geuza ufanye yale umeitiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hari umuririmbyi waririmbye, Kuna mwimbaji mmoja aravuga ngo ntabwo waremewe gukoresha abandi umuvumo, haujaumbiwa kupea wengine laana, ahubwo waremewe gutanga iki? Umugisha. bali umeumbiwa kutoa baraka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Umusirikare mwiza wa Kristo akora icyo yahamagariwe gukora. Askari mwema wa Kristo anafanya kile ambacho ameitiwa. Neno hari ibintu bigaragaza umusirikare mwiza wa Kristo. Kuna vitu ambavyo vinadhihirisha askari mwema wa Nivyo Kristo. nshaka kugira ngo mbabwire. Hayo ndio natamani kuambia. Kitu cha mbere umusirikare mwiza wa Kristo akora, Kitu cha kwanza ambacho askari mwema wa Kristo anafanya, umusirikare mwiza wa Kristo yihanganira ibibi. askari mwema wa Kristo anavumilia yale yanayomzuru. Umusirikare mwiza wa Kristo yihanganira ibibi. Askari mwema wa Kristo anavumilia. Niba udashoboye kwihanganira ibibi, Ikiwa hauwezi kuvumilia taabu, Bwana Yesu asifiwe. amen, Niho gice cya umurongo wa 3 verse ya 3 iraba ngufatanye naje kwihanganira imibabaro y'umusirikare mwiza
wa Kristo. Inasema ambatana na mimi kuvumilia shida kama askari mwema wa Kristo. Umusirikare wa Kristo yihanganira imibabaro. Askari mwema wa Kristo anavumilia taabu. Imibabaro nta kintu twara. Taabu haita kufanya chochote. Kuko imibabaro ni kimwe mu ntambwe igize runo rugendo. Maana taabu ni mmoja wa mambo ambayo tunakumbana nayo katika safari hii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Imibabaro iradukomeza. Taabu wala shida zinatuimarisha. Ikaduha imbaraga. Zinatupa nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Kubera ko na Yesu yaragerageje. Maana na Kristo amejaribiwa. Yesu ni kenshi yageragejwe na Satani. Na Yesu ni mara nyingi amejaribiwa na Ageragezwa n'abadayimoni. Amejaribiwa na demoni. Ageragezwa n'abantu. Amejaribiwa na wanadamu. Aratupwa. Ametusiwa. Bwana Yesu asifiwe. Yesu baramushinyaguriye. Yesu hata wamemshimanga. Yesu bamuciye amacandwe. Yesu wamemtemea mate. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yesu baramukubise. Yesu wamempiga. Ariko Yesu yihanganye imibabaro. Lakini Yesu akavumilia taabu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Niba rero tugera ikirenge mu cya Kristo, kiwa tunaweka nyayo zetu katika biradusaba kwihanganira imibabaro. Inatuomba tuvumilie taabu. Niba turi abasirikare za Kristo. Ikiwa tuko askari wa imibabaro ntigukure mu gakiza. Shida na taabu zisikutoka katika imibabaro ntitumureke Imana. Shida na taabu zisikuachanishe Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sababishi mwache Mungu. Tugire kwihanganira imibabaro. Tuwe na uvumilivu tukivumilia taabu na shida. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Icyakabiri umusirikare mwiza wa Kristo. Cha pili askari mwema wa Kristo Arabango tiyishira mu jubuge. Hajiweki kwa mambo ya nyakati hii. Cyangwa se ntagiri bindahugiramo. Hana mambo mengine ambayo yanamzubaza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yani umusirikare askari abafite ahagamije kuja. Yeye ana mahali anastahili kwenda. Abafite icyo agomba gukora. Yeye ana kazi ambayo anafanya. Tiyishira mu jubugingo. Hajiweki kwa mambo mengine ya nyakati hii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. 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 Kuishira mu jubugingo, kujiweka kwa mambo mengine ni kuvuga ngo uri Mukristo, ni kumaanisha wewe ni Mkristo, uri umujura, pia wewe ni mwizi, uri umusambanyi, pia wewe ni mzinifu, uri umurozi, pia wewe ni mchawi, uri umubeshi, pia wewe ni mdanganyifu, umunyakavuyo, wewe pia ni mtu ambaye analeta mzozano, ariko kandi uri Mukristo, pia wewe ni Mkristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Arabango ntabwo yishira mu jubugingo. Anasema askari mwema hajiweke kwa mambo mengine ya leo. Ntagiri ibyo ahugiramo. Hana mambo mengine ambayo ya kumzubaza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Reba ibyo uhugiyemo. Tazama yale ambayo yanakuzubaza. Warahuze, umezubaa, tuzaye kigeze, haujue nyakati mahali nafikia, uzi ndugane bw'Imana kubwegere, haujue kwamba ufalme wa Mungu unatukaribia. Wagira ngo ni wewe ufite isaha igihe utegereza. Unaweza kufikiria wewe ndio una saa ambayo inatujulisha nyakati. Wagira ngo ni wewe uzahamagara bera. Unafikiria kwamba wewe ni utaita watakatifu majina yao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ariko lakini tureke guhuka, tuache kuzubaa, tureke kugira musha, tuache kuzubaa kwa dhambi, tureke kugira mushisi, tuache kuzubaa kwa mambo ya ulimwengu. Kuko ni barabara mu musirikare mwiza wa Kristo. Maana neno la Mungu linasema askari mwema wa Kristo ntagiri binda hugiramo, hana mambo mengine ya kumzubaa. Akora ubushake bw'Imana. Yeye anafanya mapenzi yake. Akora icyo yahamagariwe gukora. Anafanya kila ambacho ameitiwa kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hari zugiyemo. Je, kuna yale ambayo yanakuzubaza? Kandi zuhugiyemo. Tena yale yanakuzubaza bitari zo wahamagariwe, ambayo si yale umeitiwa, bizakubuza ubwami bw'Imana. Yale yatasababisha ukose ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kandi warateranye, tena umehudhuria, uba mu itorero, wewe unaishi kanisani, ugaragara kama mtu mzuri, ukizirika kama mtu mzuri, unajifanya kwamba wewe ni Mkristo, ukigira ngo Mkristo, ariko ufite ibyo uhugiyemo,
lakini wewe una mambo yanakuzuba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mchuhugiyemo Yale ambayo yanakuzuba kibizatuma Yesu atagaruka. hayatasababisha Yesu asiache. Nibuka ijambo ry'Imana rivuga hejuru ya Sodoma na Gomora. Kumbukeni neno la Mungu ambalo linasema mambo ya Sodomu na Gomora. Yabantu icyo gihe barajyaga, Yanasema kwamba nyakati hizo walikuwa wakinywa, bagaza baja hanze, walikuwa wakienda ngambo, bari bafite ubucuruzi, walikuwa na biashara, bariko biga, walikuwa wakisoma. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ariko tibizababujije. Lakini haitasababisha. Icyo kimwe no ku minsi ya Nowa. Ndiyo sababu, ndiyo maana na siku za leo Nabo bari bafite ubuzima nk'ubwo mufite. walikuwa na maisha kama ya leo tunayo. Ariko abantu batagize ibyo bahugiramo, Lakini watu ambao hawaja kuwa na mambo ambayo yamewazubaza, nibo barakotse umwuzure, ndio hao wamepona. nibo barakotse umuriro w'i Sodoma na Gomora. Ndio wale wamepona moto wa Sodomu na Gomora. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tureke guhuga, Tuache kuzuba. twitegure ubwami bw'Imana, Tujiandae ufalme. turwane intambara nziza yo kwizera, Tupigane vita vyema vya imani. turwane intambara yo kureka ibyaha, Tupigane vita vya kuacha dhambi. turwane intambara yo gushaka Imana. Tupigane vita ya kumtafuta Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Amen. Rero uri umusirikare mwiza wa Kristo, Ikiwa wewe ni askari mwema wa Kristo, uba ufite icyerekezo, wewe una mwelekeo. uba ufite ibyo ugomba guhugiramo, Hauna mambo ambayo yanakuzubaza. ubaho mu buzima bwo guhesha Imana icyubahiro. Wewe unaishi maisha ya kumtukuza Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Tubaho mu buzima bwo guhesha Imana icyubahiro. Tuna maisha ya kumpa Mungu heshima. Pawulo niwe wanditse aravuga ngo, Paulo ndiye ameandika kusema mu Bafilipi katika kitabu cha ibice Wafilipi 2:8, sura 2 na aya yake. aravuga ngo ibyari indamo yanjye Kasema yale ambayo yalikuwa faida kwangu, nabitekereje ko ari igihombo, nimeyafikiria kama hasara. nabitekereje ko ari ubusa, Nimeyafikiria kama bure. ntabwo nabihugiyemo. Sijazubaa kwayo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tureke ibintu byose bizoduhuza, Tuache mambo yote yanaweza kugira yakatuzubaa, ngo tubashe gutsinda intambara turimo. ili tupate kuwa na ushindi katika Bakristo vita. bene data, turi mu rugamba. Wapendwa wa Kristo, tuko kwa Ubuzima bushimwa n'Imana, maisha ambayo yanamfurahisha kibaga Mungu. ubuzima bushimwa n'Imana, Tukiwa na maisha ya kumpendeza Mungu, ubikora ibyaha. hauwezi kuwa na maisha ya kumpendeza Mungu ukifanya dhambi. Kandi ntiwatsinda uru rugamba turiho Pia huwezi ukashinda mapambano tunayo udafite ubuzima bunejeje Imana. bila kuwa na maisha ya kumpendeza Paulo Mungu. yaretse ibyari inyungu ziwe, Paulo ameacha yale yalikuwa faida kwake, ibyari bimufitiye umumaro, yale yalikuwa yanamsaidia, arabireka, akayaacha, abaho mu buzima bunejeje Imana. akawa na maisha ya kumpendeza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kora kuri mugenzi wawe, Gusa kwa ndugu yako, mubwira ngo ufite ubuhe buzima. muulize, je, una maisha gani? Leo mubwira ati se ubaye mu buhe buzima? Muulize, je, unaishi maisha gani? Ubuzima bunejeje Imana, Maisha ya kumpendeza Mungu, cyangwa ubaye mu buzima budafite icyerekezo? wala unaishi maisha ambayo hayana mwelekeo? Urakora icyo ushaka, Unafanya yale unayoyataka, urakora icyo wumva, unayafanya yale unayoyasikia, ariko dufite icyo twahamagariwe gukora. lakini tuna kile ambacho tumeitiwa kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Icya gatatu, Neno la tatu, umusirikare mwiza wa Kristo askari mwema wa Kristo ntabwo yinezeza, ahubwo anezeza Imana. yeye binafsi ajifurahishe, bali anamfurahisha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hari amasomye ijambo ry'Imana, Kuna baada nimesoma neno la yabaga Mungu, mbese nishimwe by'abantu ushaka. akasema, je, ni shukurani ya wanadamu ambayo natafuta, Cyangwa ni iby'Imana? wala ni shukurani ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Abantu bakeneye ishimwe ry'abantu, Watu wanataka shukurani ya wanadamu. abantu bakeneye kunezeza abandi, Watu wanapenda kufurahisha abantu wanadamu. bakeneye kunezeza imibiri yabo. Watu wanapenda kufurahisha miili yao. Ariko umusirikare mwiza w'Imana, Lakini askari mwema wa Mungu, umusirikare utegereje ubwami bw'Imana, askari ambayo anatarajia ufalme wa Mungu, umusirikare uri ku rugamba, askari ambayo yuko kwa mapambano, abaho mu buzima bunejeje Imana.
anaishi maisha ya kumpendeza Mungu. ubuzima bunejeje Imana n'ubu Maisha ya kumpendeza Mungu ni gani? ubuzima bwo kumva ijambo ry'Imana, Ni maisha ya kusikiliza neno la Mungu. ubuzima bwo gusoma ijambo ry'Imana, Ni maisha ya kusoma neno la Mungu. ubuzima bwo kumva ijambo ry'Imana Ni rivuga. maisha ya kusikiliza kila ambacho neno la Mungu Ijambo linasema. ry'Imana bavuga ngo mwe muza gukora iryo jambo, Neno la Mungu linasema nyinyi muwe mnikifanya yale ambalo neno la Mungu atari linasema. kunyumva gusa mwishuka. Isiwe kusikiliza tu mkijidanganya. Iyo wumvishije ijambo Ukisikia neno la Mungu ntukore ibyaha, na usipofanya mambo ya neno la Mungu, uba wishuka. hapo unajidanganya. Ariko umusirikare mwiza wa Kristo Lakini askari mwema wa Kristo abaho mu buzima bunejeje Imana. anaishi maisha ya kumpendeza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Twagiye gusanga icyazanye Yesu Kristo. Tumekuta kile kilichomleta Yesu. Yesu yaje gukora ubushake bw'Imana. Yesu amekuja kufanya mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Niyo mpamvu yavuze ngo sinaje gukora ubushake bwanjye, Ndio maana amesema sitakuja kufanya mapenzi ahubwo ya naje gukora ubushake bwanjye. bali nimekuja kufanya mapenzi ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Yaani turahamagarirwa gukora ubushake bw'Imana. Tumeitiwa kufanya mapenzi ya Ari Bwana. jambo n'Imana nasomye riravuga ngo turi abacu ngo twigenge. Kuna neno la Mungu lisemalo kwamba sisi si wenyewe wa kujifa Abantu kufanya yale tunayoyatama. abantu bariyobora, Watu huwa wanajiongoza. abantu barigenga, Watu wanajiongoza. ariko dufite utugenga ni Yesu Kristo. Lakini tuna kiongozi wetu ni Yesu. Kandi arashaka ko dukora ubushake bwe. Pia natamani tufanye mapenzi yake. Kuko Yesu yakoze ubushake bw'Imana, Maana Yesu amefanya mapenzi ya Mungu, natwe biradusaba gukora nasi inatubidi tufanye mapenzi ya Mungu. yazanywe no gukora ubushake bw'Imana. Yesu amekuja kwa kufanya mapenzi ya Mungu. Adusiga muri iyi si Akatuacha ulimwenguni kugira ngo natwe dukore ubushake ili bw'Imana. nasi tufanye mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mbese ukora ubushake bw'Imana Je, wewe unafanya mapenzi ya Mungu cyangwa urakora ubushake bwawe? wala unafanya mapenzi yako? Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Ni kuvuga ngo hamwe n'ibyo dushaka imbere y'Imana, Pamoja na yale yote tunayoyatamani mbele za Mungu, natwe hari icyo Imana dushaka. na sisi kuna kile ambacho Mungu anatamani kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hamwe n'amasengesho menshi y'ibyo ushaka imbere y'Imana, Pamoja na maombi mengi unayoyaomba ukitafuta vitu kwa Mungu, jya wibuka yuko Imana nawe hari icyo gushaka. kumbukeni na wewe pia kuna kile Mungu anatamani kwako. Icyo Imana igushaka ni iki? Kile ambacho Mungu anatamani kwako Ni ni gukora ubushake bwawe. ni kufanya mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ibaze rero umutima wawe, Jiulize kwa moyo wako, wese ndakora ubushake bw'Imana. je, nafanya mapenzi ya Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Niba udakora ubushake bw'Imana, Kiwa ufanye mapenzi ya Mungu, uru rugamba ruzakunanira. hii mapambano Hari itakushinda. ahantu uzagera ugakwama, Kuna mahali utafika unakwama. kandi nukwama Ikiwa unakwama, uzonywa inzoga, utatumia pombe, uzaroga, utakuwa mchawi, uzosambana, utafanya uzinzi, uziba, utaiba, uzova mu ikanisa, utatoka hata kanisani, ubukristo buzakunanira. hata Ukristo itakushinda. Uru rugendo ni mtihani. Hii safari ni mtihani. Hari muri waririmbye Kuna mwimbaji ameimba, araba ngo tumonjiani safarini, aravuga ngo turi mu rugendo, safari ya kwenda mbele. urugendo rusha mu ijuru. Wamoja wao waenda mbele Bamwe bagendera imbere, na wengine wao warudi nyuma. abandi basubira inyuma. Anasa za dunia hii, Imibabaro yo muri iyi si, anasa ibihendo, ubutunzi bw'isi, ubutunzi anasa za dunia hii ubutunzi bwa hano mu isi banza. inasababisha usahau kwamba kuna hukumu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nta musirikare wakwibagirwa ko hari amategeko amuhana. Hakuna askari ambaye anaweza kasahau Natwe kwamba kuna amri ambazo Natwe zinaweza. nk'abasirikare beza ba Kristo Na sisi kama askari wema wa Kristo turitegura neza ko tuzasha mu rubanza imbere y'Imana. tunajiandaa vizuri kwamba tutaingia kwenye hukumu mbele za Mungu. Uzasubiza gutima. Je, utajibu vipi? Mjibuje Bwana, tutamjibuje Bwana siku ya hukumu. Tamjibuje Bwana, tamjibuje Bwana, tutamjibuje Bwana siku ya hukumu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uzasubiza Utamjibu je? uzasubiza mtumisha w'Imana. Utamjibu kwamba usikilize neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Reka kwirengageza yuko hari urubazi imbere y'Imana. Acha kusahau kwamba kuna hukumu mbele za Mungu. Reka kwirengageza yuko
tugomba gukora ubushake bw'Imana. Acheni kusahau kwamba tunastahili kufanya mapenzi. Mbese niki cyadufasha gukora ubushake bw'Imana? Ni nini inayotusaidia kufanya mapenzi ya Mungu? Niki cyadufasha kuba abasirikare beza ba Kristo? Je, ni nini inayotusaidia kuwa wasikari wema wa Kristo? Bwana Yesu asifiwe. Amen. 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 Bwana Yesu asifiwe. Amen. Niki cyadufasha kuba abasirikare beza ba Kristo? Ni nini inayotusaidia kuwa wasikari wema wa Kristo? Niki cyadufasha gukora ubushake bw'Imana? Ni nini inayotusaidia kufanya mapenzi ya Bwana? Kora kuri mugenzi wawe mubwire ngo kwakira Yesu umwami n'umukiza. Mguse ni kwamba ni kumpokea Bwana Yesu kama Bwana. Unaanza kwese wakire Yesu umwami n'umukiza. Muulize, je, umempokea Bwana Yesu kama Bwana? Nini wakire Yesu umwami n'umukiza? Kiwa umempokea Yesu kama Bwana na Mwokozi, uru rugendo ruroroshe. Uru rugendo ruroroshe. hii safari ni rahisi. Hii ntambara tuzoitsinda. Hii vita tutaishinda. Kuko mwanzilishi wa vita hii ni Yesu. Kuko uwatangije urugendo urugamba ni Yesu. Kandi yaranesheje. Pia ameshinda. Ariko niba utarakira Yesu, Ikiwa hutampokea Yesu, izira gukomeranye. Msafara huyu utagonga mkono. Ushobora kuzamuka mu bwami bw'Imana. Hawezi ukafikia katika ufalme. Aho twari tusha si hanze. Mahali tunaelekea si ngamo. Aho twari tusha si mu butunzi bwinshi. Mahali tunaenda si kwenye utajiri mwingi. Ivyo byose ni vyisi. Hayo yote ni hapa. Ariko iyo tuja ni mu bwami bw'Imana. Lakini mahali tuliendako ni kandi abazatsindira urugamba ni bande? Pia wale ambao watashinda mapambano. Abasha uko ubushake bw'Imana ni bande? Wale ambao wanastahili kufanya abakire Yesu umwami n'umukiza. Wale waliompokea Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Uyu munsi rero wakwakira Yesu. Siku ile unaweza kumpokea Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Hallelujah. Tabona barizira yoroshe. Tabona barizira yoroshe. Ukurikira Yesu akuyobora inzira. Ikiwa kuna yale yamekushinda katika Yesu akuyobora inzira. Ambia Yesu akuongoze. Akira Yesu akuyobora inzira. Pokea Yesu ili akuongoze. Inzira tiwainyuramo wenyine. Hii njia uweze ukaipitia wewe peke yako. Biblia jamani barabanga ni inzira nyabagendwa. Biblia husema kwamba ni njia ambayo lakini wale ambao wamekosea hawatapitia. Urashaka umusirikare neza wa Kristo. Kiwa unatamani kuwa askari mwema wa Kristo, gira Yesu akuyobore. Ambia Yesu akuongoze kwa njia. Yesu birahari. Magumu yako ibikomeye biruzuye muri urugendo. Magumu yanajaa katika msafara. Ariko niba warakiriye Yesu, lakini ikiwa umempokea Yesu, inzira tuzayiruka naho. Hii njia tutaishinda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Tuzasangira nawe imibabariraniye. Tuzawerana tuzawerana
tugasangira nawe ubibabariranye. Mwezi manikiwa. Tumupe Bwana utukufu. Bwana Yesu asifiwe. Abadategereje ubwami bw'Imana. Wale ambao watarajia ufalme Muragowe. wanashinda, Mufite ubwoba. mnahofia, Kandi mufite ubwoba bw'urubanza rw'iteka. tena mnaogopa. Nta mahoro mufite mu mitima. Nta mahoro. Hakuna amani mioyoni. Amen. Ariko reka twegere Yesu. Tuambatane Ni naye. munsi wana ugarukira Imana. Siku ya leo naweza kumrudilia Mungu Bazabasha kuzaba mu bwami bw'Imana. ili uwe katika ufalme. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kadusenge Imana twese duhagurutse. Hata tuombe Mungu sote tukisimama. Mana mu izina rya Yesu. Baba, katika jina la Urakiranuka Yesu. nta Imana uhana. Wewe hakuna Turasaba itorero ryawe kuvuka no gutambuka. tunaombea kanisa Abasirikare beza ba Kristo. ili tuwe Tutagirije wasikari duhugira mu by'isi. tusiwe mambo Zaza tubushe ubwami bw'Imana. ili Mu izina rya Yesu wacyeye ubwami bwawe. katika jina la Twese Yesu. itorero rya muri bino bihe Imana. Aimarishe kanisa Imbaraga zo kwihangana no gukomera. Tupe nguvu za Imbaraga zo kuvumilia na kureka- imbaraga zo kureka ibyaha. Tupe nguvu za kuacha Imbaraga dhambi. zo kurwanya intambara nziza. Tupe nguvu za kupigana Kandi intambara vita. yo kwizera. Tupe nguvu za Intambara yo kutagusa. Tupe nguvu za Haleluya, haleluya. Haleluya. Imarisha kanisa lako Bwana. Utuimarishe. Japokuwa tuna majaribu njiani. Kwa Haleluya. sababu mwimbaji kama kasema, na Haleluya. mara nyingi mlima inaumiza miguu. Haleluya. Ombi asini imani na Maana imani. mwizi na Yesu. Nikikumbuka stahili moyo wake kabisa. Haleluya. Mbingu ninaitazama na kuimiza safari. Mapambazuko njiani ataondoa utaji. Yote tuliyaamini tutayaona mbinguni. Asante. Mwizi na Yesu. Mwizi na Yesu. Andira lori toja lori mitima. Lori mlima machi mshika minugakiza. Tubani na maraziza. Tubani na maraziza. Ili tupigane Yale itamusa. Inabele mshakimanya. Yabala kuyana. Haleluya mwisina ya Yesu. katika jina la Wako Yesu. semana ni mwisina ya Yesu. Asante Yesu, ni katika jina. Mungu umwami wacu Yesu Kristo. Neema ya Bwana wetu Yesu Urukundo Kristo. rw'Imana. Na upendo wa No Mungu. gufashwa n'umwuka Na wera. kusaidiwa na Roho. Imana natwe twese. Yambate na None n'ibihe bidashira. leo hata milele. Amen. Amen. Kandi mw'ijoro Yesu mugisha. Mungu wa Mungu na Icyumweru cyiza. wiki njema. Asante.